بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالي مسلمانا خدي عز وجل قرآن عظيم الشان دا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. دبي قنجي ناوا قوت بريخو بده روجهلات و روج آوا، تبدي دوغيه ويا تبدي باطيه، تبدي قزي ويا تبدي قني. دبي قنجي ناوا بكي قنجي چيا؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. قنجي أوا قو إنسان باهوريه بربي خبيني، بيا ربي تربي مني از عبد تما. باهوريه بروجا قيامته بيني لقورا ولو الفي دنيا اشخورا خوش آخرته را حاضر بكي. انساني باهوريه بخده بيني وحاضرية آخرته بكي ها او انسان قنجيه دكي. يوصا تبري خو بده آلية راسته جي، بده آلية چپه جي، تبدي پیشی بده پاشی اوانا ضعف نملینا. گرکا پیشی باهوریا تیب خوده ساغلم بی، باهوریا تیب آخرت ساغلم بی، باهوریا ملائکتا ساغلم بی، گرکا باهوریا کتاب خوده ساغلم بی. تبی اولا توراج حضرت موسی راتیا، زبورش حضرت داود راتیا، انجیلش حضرت عیسی راتیا، قرآنش حضرت محمد رهاتیا و خوده چشیان دیم ایمان پی آنیا. گرکت باهوریه بو هر چار کتابا بینه گوش طرف خوده عز و جل و هاتن شیاندن. و گرک انسان باهوریه به پیغمبر آجی بینه. خود تعالی ایل پیغمبر حضرت آدم شیاندیا و صون پیغمبر جی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم شاندیا. لگوری روایتا 124,000 پیغمبر هاتنا ریا اسلام ریا حقیه شان انسان دانا. دو قرآن دا جی ناوه 25 پیغمبر در باست بی. دمکی قنجی چیه؟ گرکت شرط ایمان دو خود رونه نه، يعني شرط إيماني تديد أن بششن خدي عز وجل دفرد شكر أو شرط إيماني جمرة ذكر كرن. وقركا وأتى المال على حبي، يعني أو مالي قو خدي دايتا هر کس حش مالي خودكي كسك ناخواز مالي بوشاري. أما خدي عز وجل دبي ولو كي تحجوي مالي خودكي او مالي قو خدي دايتا غركا ذوي القربى، غركا توي مالي زكاتاوي صدقاوي بدي اقربايا خوا. ان خيرا مزن خيرا اقربايا، اري ان حسدا مزجد نقبنا اقرباديا، اما ان خيرا مزجد نقبنا اقرباديا. هر رجائين ملا وقت خطبه خلاص دبي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. دبي خدت على أمره وبعدالته وقنجيه وبميزاندنا أقربا. يعني إنسان مسلمان إيه باهورمن جركة شبك دائما جا أقرباء خورا قنجبه. صحابي كي قلت يا رسول الله اتشقا قنجيل اقرباء خودكم از خرابي جواد بينم. پیغمبر عليه السلام قو اگر قوتنا تراست بي تتخيرك مزن دي وكا قوت خوليه بسري واداكي اي واجوار زررا اما اي تشترك كارا. يعني يك وقت قنجي كي بكي يك هيويا قنجي كيش قاشي طرف نكي. چما گرك امرو قنجي خوشبو خوده بكي جبو خدای امر مکریه خدای گوتی جا اقربای خورا قنج بن جبو امر خدای ام بین نجی امه چکن امه جا اقربای خورا قنجی کن. دمکی ان خیر مزن چیه خیر اقربایا. وقتی تا زکاتا خدا
اگر تبده اقربای خوا و تبده یک یابانجی ای اقربا خیرتره تابی گرک او انسان جی مستحق و زکاته بی خود تعالی به ولو انسان حج مال خود کن اما انسان مسلمان باورمند و باوریاوی هیا چت که وی مال خوا ولو حجیجت که اما وقت صلاوی زیور زکاتاوی دده صدقاوی مالی دده فطراجوی مالی دده خیراجوی مالی دده یعنی هر کس حج مال خود که اما ایگو دده کارت که چما عمل صالح که چما راضیبون خوده قزنشت که demek ki gereka peşi qanciye meşkere bin ji akrabaya merabin vel yetama u gereka emjvi mali yetima ji faydalandırmış bikin yani vakti yetim dora mehabin u de bave ve rahmet kiribin u şepirze bin gerek em deste xosa sere wara bibin em rahmel wa bikin em şefqatel wa bikin em xeyr u xeyrat wa bikin çünkü yetim musulmanana zarok musulmanana gerek insan maldar gerek çibke jwaz yetim ara merhametli be şefqatli be insan zengin yek görev avici dana yani insan zengin gerek destevi ve kribe hama sürekli gerek destevi naqapali be insan zengin yek görev avici dana ve jevede ke ve de akrabay khwa ve de ke ve de yetima vel mesakina و انسان فقیر انسان گو چعوی والی کیا انسان شپرزا گرک ام در و دورا خو نهیلن یعنی گرک ام خیر خو در و دورا خو بلاب کن ام المحلک بن ام فقیره خو تثبیت بکن ام یتیمه خو تثبیت بکن ام اقربای خو تثبیت بکن و ام چبکن پیشی ام جواد است بکن داد محلا مده فقیر نمینن وقتی گو ام محلک ده چار حب زنگین بن امور ربا هفدی ام ببرا وقتی گوبو ما رمضان مزکاتا خو بلا کر ورم تفده بلا کن دا او فقیر بهترج ما فایده لان میش ببن مثلا وقتی چار زنگین لف بگنه هفدی و بیجن ولا مال فقیر هر که 5 میلیارد بدنه دا 20 میلیارد چید بن او انسان گلک احتیاجیوی بوا پرات قده وگرک وابن السبیل انسانی قدره دما بن غربت هاتیه غریبی هاتیه قدره دمایا پری خلاص بنا گرک ام چبکن ام آلیکاریه بوا انسان را بکن والسائلین و انسانی گو متخوازن يعني انسان اكتر دوي ديريه مد بأس فقيرم گرك ام چبكن ام مرحمت لبكن خود تعالى بي واما السائل فلا تنهر انسانك وقت جو خست ولو يعزى الله مش نكن ولو نبرد ندا نبي يا ورحي مستان دج بدري هرن دلوا انسانا نهلن هندك جيبي آلي كاريا وانا بكن وجوانا جي بمال خوا يعني demek ki meze Xuda Azze ve Celle de sere ayete de goçe go bahwariya ve bera sağlam be bahwariya ve Xuda bahwariya ve malaikata bahwariya ve ahirete bahwariya ve peygambera bahwariya kitaba bera sağlam be gerek insan Müslüman peşi imana ka kuvvetli pe raha be و یاد دو اجی گو مال خوا دریا Xuda de خرچ بکن ديا سيادة جي خدي عز وجل قو أقام الصلاة قو أري تمام إيمانات تماما تمالي خوش دريا خدي دي خوش خدي رجي بطوينا الميجا خوشي بكا عبادتي خوشي بكا ترك عبادتا نكا چوكو إنسان خدوا عبادتا دا نيزي خديت كي إنسان خو نيزي خديت كي يكسري خوش ربي خورت طويني تدبي يا ربي الذليلم از فقيرم از بكسم يا ربي تربي مني از عبد تما وقت انسان لمشت كي خوش ربي خورد طويني بيجي خدا عز وجل تفرد عبادته جي جمرد بيجي وامري متكي دبيتش دبي المجا خبكا زكاة خبدا
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا و انسان مسلمان باورمند وقتی سوزه که ده سوزه خوتنه جی انسان مسلمان سوزاوی ساغلمه وقتی مسلمانک سوزاوی نه ساغلم به ده مسلمانتی اوی ده شبهه هیا والصابرین فی البأساء والضراء و انسان مسلمان ده زوره ده سقنتی ده چت که صبرت که دائما دعازه خدا و گوتنه تکرار کن انسان مسلمان دو وقت نعمت ده گرک شکر رب خوب که دو وقت مصیبت ده جی گرک صبر بکه خدا عز وجل جی دبه د تنگایی ده د سقمتی ده د سواش ده انسان مسلمان گرک صبر لی به صبر بکه وقت صبر بکه جره مکافات کا مزن ہے خدا عز وجل دبه وبشر الصابرین انسان گو سر مصیبت سر بلا سر سقمتیا سر عبادت الصبر بکه جویر خیر مزن هنا اشتا خدا عز وجل وما دجمره دجمره دبه اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون اشتا دبه مسلمان راست اون و مسلمان متقی اون demek ki yeki gobe az musulmana ki rastım tadi canak bujed az ne vaka khalqe ma de az musulmana ki rastım em az duzum ha demek ki qritere musulman ti jihana waqte go hena qriter diyeki de haben demek ki o insan musulmana ki rasta o musulmana ki tirsa khodet qalbi de haya ya jaraka diyet khazim lo kurtasi وانا تکرار بکم یعنی یکی گو بیجه به از مسلمانه کی راستم یکی به از مسلمانه کی راستم از مسلمانه کی قنجم گرک اف özellik ده هبن اوانا کی جانن یک جه گرک بهوری اوی خود ساغلم به بهوری اوی به آخرت ساغلم به بهوری اوی ملائکت ساغلم به بهوری اوی کتاب خود ساغلم به گرک بهوری اوی پیغمبر ساغلم به و گرک مال خود ریا خود ده بده که بده اقربای خوی فقیر بده یتیما بده انسان مسکین فقیر بده انسان گدره ده مایا نکاره هر عیشه خو حال بکی عیشه بقدینه و ایگو دسته خوشرد وگره عیشه بقدینه و المیجا خوب که و زکاة خوب ده و وقت سوزک جیدا گرک سوزا خوبین جی و وقت بلا و مصیبت و سقنتی جهات نسروی گرک صبر بکه اگر او زلک مسلمان کی ده به خدا عز وجل بجد بها اشتا او مسلمان کی راستا او مسلمان کی متقیه یعنی بدوا چه نابه گرک عمله کی خویاب که وقت او زلک مسلمان کی ده به ها او انسان مسلمان کی راستا او مسلمان کی گوش خودت ترسه لبله وقت او زلکته ده تنبن و بیجه به از مسلمان کی راست مز راست خبردن ام بهوری بگوتناوی ناینن چما چونکه سوزا خود ناسکنه چما ضعف تمایا زکات خو ناده ضعف خرابش اقربای خو را نباشه اشتر بیجم انسان را نباشه نه مرحمت لیه نه شفقت لیه صبراوی نینا یعنی چاوش بی انسانی را بیجن والا مسلمانه کی قنجا ام نکارم به مسلمانه کی قنجا ایگو او ازلکته ده هبن ها اوینا مسلمانه کی قنجا اسلاوی خوش ورد شینم السلام علیکم ورحمة الله وبركاته